MP Gaurav Gogoi Kilik Aparman Bogasan Angkang Kahumri. Minister Sarma Pen Constituency Longtom Adim Kilik Kapachitak. Number 1 Duar Amla Constituency along Bangpho BJP claim Bangpho Atumapan Songpen Kepada. Kardom Nili Karbi Birta Tanbang Sami Sonaris Rohangpi Non Arjuta Birtang Donpen. Was it great Roxy Arnikedoji Karbi Anglong Autonomous Council Kilikapan Karbi Anglong along Congress Atumta Avam Chingtin Rinti Tanglo. MP Gaurav Gogoi Lapenari Sangho Atum was it Trok Arni Bogasan Subdivision Angkang Wood Kehang Padapon. Bogasan Subdivision Angkang MSC Anghoy Trok Do Mate Constituency Trok Do MSC Trok Anghoy Putot Congress Ari Chikim along Kevan G Aphan Pura Bosik Trok Arni MP Gaurav Gogoi Lapen Ari Sangho Atum Constituency along Kilik Kapachitak Asai Dengpon. উপযুক্ত মানুহে সহায় পাব লাগে উপযুক্ত আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওচৰ মানুহ আৰু অঞ্চলকেইটাই যে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি চেষ্টা কৰিম কি আপোনাৰ সকলো ওচৰলৈ যাম মই বিশেষকৈ দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই আজি ময়ো আপোনাৰ সকলৰ আজি এই পবিত্ৰ অঞ্চলত আহি পবিত্ৰ নামঘৰত আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মৰম আৰু স্নেহ বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাতৃ প্ৰতি মোৰ বন্ধু লক্ষীৰাম চৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আপুনি সকলে আশীৰ্বাদ কৰিব এই দুই আখৰ কৈ মই ইয়াতে নিজৰ সমুম বক্তব্য Bogasan Sarupathar Deopani Lapen Borjan along MP Gogoi Kilik Amay along Chitong Dunpen Congress Aphan vote ke Jogji Aphan Kachitong Arad Aphan Chuning Ripon MP Gogoi BJP Aphan Sorsa Dampen BJP along ke Kaheno Asongja Aphan Kachepachong Adim Pusi Ningje to BJP dol বিজ্ঞাপনৰ দল কথাবিলাক শুনি আমি ভাল পাওঁ কিন্তু ৰাস্তাটোত কথানা দেখা নাপাওঁ নামামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলে কি বহুত আমাৰ অসমৰ মানুহ উপকৃত হ'ব কি উপকৃত হ'ল মাজুলী মানুহ কি উপকৃত হ'ল নিমাতী ঘাটৰ মানুহ কি উপকৃত হ'ল আজি তেওঁলোকৰ জাতি মাটি বেটিকতা কয় আৰু তেওঁলোকৰ হে প্ৰাৰ্থী প্ৰতিনিধিসকল আজি এই অঞ্চলৰ ভিতৰত কাৰ্বি নন কাৰ্বি মাজত জুই লগাবলৈ কাজিয়া লগাবলৈ সংঘাত লগাবলৈ আজি চেষ্টা কৰিছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি এই আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই বিজেপি দলৰ বিভাজন আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ ৰাজনীতিক বিদায় দিবলৈ তেওঁলোকে মনটো বনালে Assam Sarkar Ok Pran Tokbor Lapen Dihinanat Kilangcharia Minister Himanta Biswa Sarma Lapen Ari Sangho Atum Wosik Trok Arni Korkhanti Constituency Mahamaya Lapen Hauraghat Constituency along Wot Kehang Padupon Wosik Great Roxy Arni Kedoji Karbi Anglo Autonomous Council Kilikapan Assam Minister Himanta Biswa Sarma Wosik Po Arni Pardun Ronpen Borlang Pher Dhansiri Longnit Lapen Fuloni Constituency along Wot Kehang Padoded Api Wosik Trok Arni Korkhanti Constituency Aparman Dentaghat Mahamaya Aparman Sildharampur Lapen Hauraghat Constituency Apan Hauraghat along Wot Kehang Padupon Minister Songabangpu Aparman Wot Kehang Ahut CM Tuliram Ronghang MLA Piyush Hajarika Pengchenglok Song along Arpugedo Abangpu Bangpi Atum Chitong Dunrinti West Karbi Anglong District along Wosik Nipai Trok Arni Putot Bangpho BJP Claim Bangpho Atumapan State BJP Amepu Ranjit Das Ahinpen Kepadam 2 Pusi Cut News Channel Perangke Jason Inghipen Birta Nangpali Number 1 Duar Amla MSC Constituency BJP Rachari Asong Pen Bangpho BJP Claim Bangpho Atum Apan Song Aron Karkan Mate Joy Joy Pen BJP Asong Apan Kepar MG Abidi Kangli Masai Ke Claim Pon Puakoi Kido Ajok Bangpho Atumapan BJP Asong Pen Kepasun Bangpho BJP Asong Pen Kepada Matum Lake Lawrence Teron Ananta Almsi Lipson Bay Samsing Terang Lapen Sarjongka Teron Atum Henlo Nangpali Non malom so porpan dihina parman birtamo ington ponik sinang
Diffu Girls College, Dharamnala, Diffu 782462. The first and the only girls' college of Karbi Anglong district. Rendered 25-year service to the student community. Good physical and learning infrastructure. Good academic result in HS and TDC. Learner-centered teaching. Well-experienced teachers. Intensive care for average and advanced learner. The college offers honors courses in English and Assamese. Prospectus can be collected from the college office during office hours, or you can call at 9435365321 and 9085251378. Email principaldgcdharamnal@gmail.com. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbiaca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve, Diffu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Don Bosco Junior College, Diffu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for Class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্জ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্জ জুচ। Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles.
Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. Dihina mopi puthot birtalong wangthulo ASDC hempre ke hanga songket seng cheng ahut pen kachepaduk dun mate arpukedo abangpu amreng constituency tapat arong amekar longsing teron HSDC apostar along usu chihing amohor kethek longpen aning karong parpika jok amekri kloprup an pin pusi kat news channel apherangke kheruni pen biren inghi birta nang pale Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Aphan Ratchari Asong Tin Atumapta Amethang a constituency atok anu along bithe sitame Kilik Amai Dode Sangsepen Kepado Pon Lapen Kilik Aparman poster Hey Huistame Wrong Rup along bithe Ketar Pon Theglong Lasansi Kilik Amai Lapen HSDC Atumta a poster Ketar Kethek Long Pen Amreng constituency Tapat Ahawar along Ongdung Karbi Radatum Aningarong Chipirinti Pusi Birta Long Anparta Amreng constituency angkang Ongdung Karbi Radatum HSDC apansi vote ke jogji alam sita matching waiting sai rinti puta birta longpon lasi HSDC asong atum pen kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik along ke high debt le pupe sita Ongdung abot longji pusi chinidun Kopia parti long na charabdun SDC long Pini ESC lang nang dia fracture abdun penon nang ligar lengke sarlo la sinona ESC jitio sembul ang bomolong ke virder la wedalo di la sinona bangso sembul silong ru penang liko ning karong ke atomo sila ko wani La timu pa nama nang libang ke ekdom mane ningduk idah di. Laso a simbol theglok pa nang li ningkarong lason tadulo ningduk tadulo lah. Kewangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Aphan State Election Observer Wosik Nipai Troxy Arni Karbi Anglong nang humriji pusi Wosik Nipai Trok Arni Pherangke atumpen birta long Wosik Nipai Troxy Arni State Election Observer Karbi Anglong nang kahumriji puajok Wosik Nipai Trok Arni Kangsa Mapor pen District Administration ahin pen Difu Manja Kacheleng atawar pi lapen Sarkar asimbon along ketarpon party aposter an kehek pon asai kereng pusi birta ribdun long namakela soban tela nilitum kasinya tengke lahete langkung forsidam tamne lati 3.5 lakh en mati 3.5 lakh rang mong selang tunjong sin la sokor matha ponte ke kulonte la extension ke dambon aru bisi ke mane la wall writing mokase bisi khorcha dam la tunke expenditure lo masin pinangi la itanon jitu al MCC rule mote ke tipi rong anta lang ke logai longli manon ke to sono ne mintu man instruction ai pita di office pe instruction di ke to mana sab ke chokchere na mani tunna kami ke masa siksa khoi ta la chongbon kem kon bomno itu mane la soi election e ne ke ti ma ko Wosik Nipai Po Arni Sumindar Adang along World Environment Day Katalon along Pacheton Dunsi KSYC Haragat Regional Council Atumpenta World Environment Day Katalon Duna Birta KSYC Atumpen Cut News Channel Sahem along Birta Nang Pale KSYC Haragat Regional Council Atumpen Patir Piponsi World Environment Day Arni Dokmoka Rong Supiang Kanga Sonson Athengpi Arong ke Asai Padopon NH 36 Atawar P Arieri Thognok Bay College Lapen St. Xavier School Athengno along Ongdung Athengpi Arong Eponlo Labangso Thengpi Arong ke Epon Ajaimek along Kachapapon Aluhi Dokmoka Police Station Pen OC Khudung Pensi Thengpi Arong ke Asai Pangchengpon Aduntu KSYC Regional Amei Pubura Singh Rong P CEC Pen Buhiram Inghi Lapen Aphitu KSYC Area Council Members Doan Atumpen Thengpi Arong ke Asai Klempon KSYC Atumpen Bangso Thengpi Arong ke Asai
Kireng pon along ki claim dun KSYC abang pu bang pia dumaphan anta kachura lam the pajir pon si mesen insam jin pen bangso ajaimek pajin pon. Pinia birta bangkela pon si kang tonik lo langi bom thakat news channel dumi thakme kurang tu.